Mahoro y'Imana yongera abane namwe bakunzi ba televiziyo Heritage twongeye kuba ikaze mu kiganiro cingo n'imiryango aho no musi tuja kuganira kuri teme ivuga ngo niki uhoraho yiteze ku mugabo mu rugo rwiwe. Twese ico Imana itwiteze ko ni kimwe gusa kuyihesha icubahiro biciye mu kuyumvira no kuyitinya kuruta ibindi bintu vyose, ariko umwe wese bivanye n'ikibanza arimo canke uwo ari hariho uburyo yiharije ashitsamwo umugambi w'Imana ku bugingo bwiwe. Eka ntatevye twinjire mu idonido ry'ikiganiro cacu aho tuja kumva vyinshi kandi nkoramutima ku bijanye n'ico uhoraho yiteze ku mugabo mu rugo rwiwe. Ikiganiro rero tuja kugifashwamwo n'umutumire wacu mwiza cane kandi dukunda, tukaba tumuhaye ikaze muri no studio ya Heritage. Murakoze cyane. Mahoro Pastor. Mahoro. Meze neza. Ndashima Imana. Murakomeye. Yego ndamahoro. Hariho abantu ngira ngo mworamutsa mukababwira amazina yanyu babonye no musi. Murakoze cyane, nitwa Desire Habyarimana, ndi umugabo mfite umudamu n'abana babiri, ndi umukristo, ndi mwene so muri Kristo Yesu. Imana ibahezagire Pastor. Amen. Yego tugire tuganire ku kintu Imana yiteze ku mugabo mu rugo rwiwe. Mbega umugabo ninde mu maso y'Imana? Umugabo ni uw'Imana yaremye. Ubwo iyo tuvuze umugabo Imana yaremye tuba dushingiye kuri Adamu. Adamu Imana yaremye ikamushira mu itongo rya Edeni cyangwa se mu ngobyi ya Edeni. Hari ibintu yamuhaye ariko hari n'ibyo yari mutegerejeho. Duhereye ku itongo rya Edeni, Imana yamuhaye responsibility ebyiri: kurimira itongo no kuririnda. Uyu munsi turaza kuvuga ibirenze kuri ibyo, nka responsibility nk'inshingano z'umugabo mu rugo, ariko nanone igikomeye kurutaho nuko Imana yifuza umugabo azi gushira ibintu ku murongo, kubera ko uribuka ko ibintu Imana yabimuhaye bitiza amazina. Byari bigifite kuntu bifite akavuyo. Hanyuma yagomba kumenya gushira ibintu ku murongo. Kugira ngo uzayobore institution runaka, uzayobore ishengero, uzayobore kampani yawe, nuko ubwawe uzi kwishira ku murongo, hanyuma ukabasha gushira ku murongo urugo rwawe n'abandi bantu urongora. Igihe wewe ubwawe winaniwe, utazi kumetiriza wowe, bizakugora kuyobora abandi ngo bikunde. Rero nibaza ko uwo mugabo ni w'Imana yashakaga. Hanyuma ikindi nuzigisha abagize umuryango we kubaha Imana. Ikindi ni umugabo ushobora gutanga indangagaciro, valeur, kandi nziza. Twebwe tugerekaho iz'ubukristo arizo twakwita imbuto z'umwuka, ariko hariho na valeur z'ikirundi zo mu muco w'ikirundi. Umuntu w'umugabo agomba kuba ameze ate? Nibiki yitondera, nibiki yakwirinda, nibiki yakora ngo abe umugabo nyamugabo. Nyamavale morale. Yego. Ibyo bintu ni ibintu by'ingenzi. Hari abakristo batakaje valeur zo mu muryango, hari nabo bakira kuzo mu muryango bagatakaza iz'ubukristo, ukabona nyine biragoye, ariko uwo mugabo ameze gutyo n'Imana ishaka. Yego, murakoze cyane kutubwira umugabo Imana ishaka yiteze mu rugo rwiwe. None Pastor, ni kihe kintu nyamukuru ciharije ku mugabo Imana imwiteze ko uno munsi mu rugo? Ibintu imwitezeho ni bitanu tugiye kuganira. Icambere ni ukuba ari umugabo utanga byose. Simvuze ko afite byose, ahubwo ni umugabo utanga byose. Naho adafise byose. Yego. Aho rero niho haba ubwenge, kuko urugo rwubakwa n'ubwenge. Ni ukumenya kubitanga utabifite. Gute? Abaje bitanga gute? Kubitanga birashoboka. Iyo urugero ukominika cyane nabo mu rugo, mushobora kuburara kandi ntimugire ikibazo, kubera ko ntaho yagukinze.
ntiyiherere ngo ajye kurya brochette mu kabare, ntiyaje yameze inzoga zingahe, no mwese muraburarana. Hanyuma mugashimira Imana hamwe, mugasaba Imana ibyo kurya ikazobibahera hamwe. Ntafite ukuntu acisha umutungo ku ruhande. Uwo muntu ntafite byose ariko bikeya afite. Ashobora kubafasha kugira ngo munyugwe n'ibyo bikeya, kubera ko communication ari nziza. Gutanga byose ni ikintu cy'ingenzi. Hanyuma subira inyuma ho gato, nibutsa abadukurikiye ko urugo rwakigwa mu bice bitatu: imwemu, ubugingo n'umubiri. Hari igihe kimwe abagabo twihenda ngo twubatse inzu, waguze imodoka, wishyuye minervare y'abana, waguze impuzu, ukagira ngo birahagije. Kumbe ushobora gukora ibyo amarangamutima akomeretsa. Ejo abana bakazajya mu rumogi n'ibindi, cyangwa se ntiwigeze ubaha umwanya, nta mwanya wihariye ntibakubona. Ni byiza ko umugabo atanga byose. Hanyuma icya kabiri, ni byiza kumenya kurinda amarangamutima y'abagize urugo. Iyo tuvuze kurinda, mu itongo rya Edeni, Adamu ntiyagize ikibazo cyo guhinga, yagize ikibazo cyo kurinda. Ntituzi ahantu Satani yinjiriye, ariko hashoboke ko hariho nk'icanzo kiri ahantu Satani yinjiriyemo, ahita atera ku mudamu, aramuganiriza, arangije aramutsinda. Ushobora gukora ibintu byose ariko ukananirwa kurinda amarangamutima yabi ujeje. Yego. Ukabakomeretsa cyangwa bagahura n'ibikomere hanze y'umuryango, muri societe n'ahandi, bikarangira bya bintu wakoraga byiza bidatanze umusaruro mwiza kandi wavunitse, kubera ko ntiwuzi kurinda. Umuntu abishobozwa n'iki capacity? Abishobozwa no kuba yubatse neza. Umureka ngo waka urugero, uri umudamu, umugabo agiye azana ibyo kurya ugasanga stock iruzuye, akaguha n'impuzu wambara, akaguha n'amafaranga ye, ariko mutigira muca ngo mukore ikiganiro byo kunezeza. Ni nkuko bigenda rero. Hari igihe dukora bimwe reka ntange nk'akarorero. Iyo umugabo yagiye kubaka inzu, ntiyibuka ko amarido ashaje, ntiyibuka ko n'amasorori n'amasafuriya atobotse, ntiyibuka ko n'amatasi, kandi umudamu we niwe yakira abashitsi. Ni ukuvuga ngo abashitsi bazoza amaramare. Hanyuma kubwira umugabo ati tugura amatasi, umugabo yabuze sima n'amabati, ahita abona ko ari nk'agapyinyi. Intambara ikarota, kandi mu by'ukuri byose byari byiza, ariko kuko hatabayeho kuganira, ntumenye ibikenewe. Mwembi ntawe ufite ikosa, ahubwo ni uko habuzeho kuganira. Satani agahita yinjirira nko muri ico canzu, kuko communication yabaye mbi. Uzi ko ari abagabo ashobora kuba adasambana, ariko kubera atigira kominika n'umugore, kuba atinda gutaha, umugore agatangira gukeka ko amuca inyuma, kubera ko ntaheruka ikiganiro. Rero n'ibindi bimeze nka gutyo, bisaba kumenya kurinda. Icya gatatu ni ukuba papa. Iyo tuvuze papa, umwana yakigwa mu bice bitatu: imwemu, ubugingo n'umubiri. Kubyara umwana ukwiye kuba witeguye kumuhuza n'Imana, ugomba kuba witeguye kurinda amarangamutima ye ngo adakomereka, ugomba kuba witeguye kumenya ingabire ye no kwirera, ugomba kuba witeguye kumuha valeur, ukamutegura nk'uzava nk'umugabo azagusimbura cyangwa umugore azagusimbura. Hanyuma no mu mubiri ntagire ico yifuza mu by'ibanze umuntu akenera. Hanyuma navuze kare ko abapapa kenshi dukora igice kimwe gusa c'umubiri. Ukamwishyura minervare, ukamuha ibyo kurya, ukamugura televiziyo, akareba desiyani, mugahita wigendera. Ntabwo uba umwakiriye mu buryo bukwiriye. Ugomba gutanga byose, ugomba kurinda amarangamutima, hanyuma ugomba kuba papa mwiza. Icya kane, ugomba kuba umuhanuzi. Mu kindi bavuga umuvugishwa. Niwe muvugishwa wa mbere, ugomba kuvugishwa ibyiza ku bagize urugo rwawe. Ijambo rivuzwe na papa rimera nk'ivuzwe n'Imana. Niba umwana uhora umubwira ngo uri ikijuju, nta nico umaze, ubwenge burifunga, azagera igihe yakire ko ari ikijuju. Nta bagore uzi bize bazi ubwenge, ariko kuko umugabo we haramubwira ngo ni ikijuju, akagenda yivugana.
hari abo nzi bari ku miti y'uburwayi bwo mu mutwe kubera ko hari umuntu yamusubiriye mu inshuro nyinshi ko nta bwenge agira, ntarumva ngo urakoze habe n'umunsi n'umwe, ntarumva umugabo amubwiye ngo mbabarira, nta gihe na kimwe umugabo bari mbese ibyo bintu kuko arabimusubira mu inshuro nyinshi bikagera igihe ubwenge bukibana. Hari abagabo bashobora kuba baragiye mu nzoga kubera guhunga umujinya cyangwa se amahane y'abagore. Naho turavuga ku mugabo uyu munsi, ariko nagira ngo mubwire abagabo ko ijambo uzirinde kuvuga ijambo utazakosora, kuko ijambo ntirisibamo. Ashobora kukubabarira, ashobora kuba mugakomeza mukabana, ariko ijambo ribi wamubwiye azarinda asaza. Niyo mpamvu mbere yo gusohora ijambo ugomba kubanza kuzengurusa ubwenge nk'inshuro 7. Wibaza ngo ijambo mvuze riramwubaka cyangwa riramusenya byiteka. Ni ikintu cy'ingenzi kwitondera ibyo uvuga, ubwira cyane umuntu mu bantu. Icyo ni cyakane. Icya gatanu ari naco ca nyuma ni ukuba kumenya ko ari niwe pasiteri wa mbere wo mu rugo, niwe ushinzwe iby'imwemu mu rugo. Buriya hari utuntu tw'ingenzi tutitaho kandi tuzatugiraho ingaruka. Urabona gusangira ku meza abantu ntabwo babyitaho, ariko iyo hariho gusangira habaho ubumwe, muprofita n'uwo mwanya mukaganira. Umuntu mudasengana mutaba hamwe. Iyo tuvuze kuba hamwe k'umugabo n'umugore ni uko bamarana umwanya munini ushoboka. Nico kizana intimite, kizana ubumwe, kizana ubusabane. Ariko iyo bidakogwa butabihaye agaciro be n'ibyo birasenyura, ntabwo byubaka. Rero nagira nkubwire inkuru idashimishije. Abantu benshi bafite Imana mu rusengero ntibayifite mu rugo. Baherukana n'Imana muri korale, baherukana n'Imana babwiriza mu rusengero, ariko iyo bageze mu rugo urashaka Imana ukayibura. Bayisiga mu ishengero. Biva ku kuba wubatse nabi. Kuko uri inshuti yayo, waba inshuti yayo mu rugo no ku rusengero no mu kazi, ahantu hose. Kuko muri ibyo yarimye ngo ngende umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose kandi kuzageza gupfa. Ntabwo wagira Imana ahantu hamwe gusa. Rero nagira ngo mbwire abagabo badukurikiye ko umugabo agomba kumenya ko ari ushinzwe iby'imwemu mu rugo. Niba umwana atigera kubona wiherereye usoma Bibiliya, ntazigera yisoma. Abonye mama yisomana. Mama buriya hari inshingano ebyiri zitandukanye. Abana bakonsoma affection kuri mama. Mama atanga urukundo. Hanyuma papa nawe yashiramo igitsuri. Ni ukuvuga ngo papa agomba kumenya kurinda. Iyo rero buriya uzarebe umunyu n'isukari, iyo bivanze bikora serumu bigakiza umugwayi. Ireba rebe bibaye umunyu gusa cyangwa bikaba isukari gusa, biba ikibazo. Iyo balance igomba kuba ari ngombwa mu buzima bw'urugo. Ikibazo rero hari igihe biba ari uruhande rumwe, ikaba ari isukari gusa cyangwa bikaba ari umunyu gusa. Yego. Uca bigenda gute? Bihita bizana ikibazo. Kirakemurwa iyo mwihanuye mukaba abantu beza mukumvira Kristo. Ntibikosoreka byose. Iyo mutatangiranye nabyo ku munsi wa mbere urugo, nako muri fiançailles ngo mukomezanye nabyo no mu rugo, ntabwo wafata umwana uri muri adolescence ngo mubwire ngo mase ngo wagiye wubaha. Ntabwo bamwigisha afite imyaka 2. Ashobora gukosoreka ahuye na Yesu gusa, ariko ubundi ntibipfa gukosoreka. Murakoze cyane pastor. None umupapa ashobora kuzuza izo nshingano ni responsibility zo zitanu mutubwiye, abana umupapa abanye gute n'Imana yiwe? Urabona hirya yuko turi abagabo tugiye kumenya ko ari undi mugabo tugomba guha raporo. Buriya mu buzima iyo udafite umuntu wubaha, umuntu utinya, umuntu ushobora kukubaza responsibility, ukora amakosa menshi kuko bawumva ari we wanyuma. Ariko iyo urebye ukuntu Imana yapanze urugo, habanza Yesu, hagakurikira umugabo, hagakurikira umugore, hagakurikira abana, hagakurikira abandi. Iyi hierarchy ifite ikivuze mu myubakire y'urugo. Umugabo akwiye kumenya ko agomba kujya kuri Yesu akamuha raporo ko ibyo ari harakora mu rugo
ari byo bikwiriye umugabo w'umukristo. Hanyuma icya kabiri akamusaba icyo asangiza abageze hasi. Reka ntange akarorero, abantu benshi bazi kumwe abana batari bo bagora, ariko abana batangiye adolescence bagoye kurutaho. Iyo rero utazi uko uzafata uwo mwana ari kuri ico kigero, uramuhutaza ugatuma aya muri roberiyo. Ndavuga mu buryo bwo kubigomekaho nk'abavyeyi, agakora ibyo yumva, kubera ko ntabwo yigeze yicana na papa ngo amubwire tukiye kugarukira aha, umugabo ntiyitwara gutya cyangwa se umukobwa uzava umugore ntiyitwara gutya. Uwo muntu rero akwiye kumenya iyo ibyo usangiza umuryango wawe utabikura ku Mana, uhita ubasangiza ibikomere, ukabasangiza ubwenge burimwo ububandi, kuko niba umugabo wahisha konti umugore we ntabwo ari ubwenge bwiza. Ese uburamutse upfuye byaba ibyande. Uzatangira kwiga buriya iyo ubesha umwana yumva we wazagukuba kabiri. ni ukumenya ngo utuntu twose ni imbuto uri kubiba kandi uzosarura. Nayo ni principe. Rero uwo muntu akwiye kubabanye n'Imana neza, yarubatse ubusabane bwe n'Imana, hanyuma ikindi akundisha Imana umutima wose, yewe anayikorera. Amen. Imana ishoboza abapapa bariko baratwumviriza n'abazokumva kino kiganiro, kuko atari Kristo bashoboje numva bitoroshe. Pastor, Yesu Kristo igihe yaza ngaha ku isi yaraje yambara umubiri umwana w'umuntu, kandi yari Imana mu Mana bwiwe, aza kwigura ishengero, aragitangira, yarironderera inyungu kandi inyungu nziza. No munsi Bibiliya iratubwira yuko umugabo agereranywa na Yesu Kristo mu rugo rwiwe. Nabishaka ndababaze muravye hirya no hino, turabe mu ishengero, tuje no hanze y'ishengero, turabe mbega umugabo wa kino gihe yoba ariko akurikiza akarorero Kristo yatanze mu kuza gukunda ishengero akanagigura. Ni ikibazo ciza kandi gikomeye. Ubundi iyo tuvuze nyine akarorero ugomba kuba ufite umuntu wigiraho. Nagira ngo mbaze umugabo dukurikiye, wowe kuba umugabo ubyigira kuri inde? Ni kuri Kristo? Ni ku mugabo yashoboye kugera ku ntego? Niba inshuti ugira rizi kubita abagore, amaherezo wawe uzamukubita. Niba kuryagumba umugore ari byo inshuti zawe zikora, bizarangira nawe ari byo ukora. Hanyuma Bibiliya ivuga ko tugomba gufatira icitegererezo kuri Kristo uko yakunze itorero. Icambere nakubaza, Kristo yadukunze turi beza? Twareba bigose. Ko yatubabariye tutanamuzi. Tanisha twiteze. Kwereka idukunda abagore ariko bakoze byiza. Ngiye ikintu kijya kintangaza ku bagabo. Uzi ko umugabo atahana ubukwe n'umugore, bataha agahita yicara muri sala akasa televiziyo, umugore akajya gusasa, kandi ubwo yabanje kumuzanira ikamba mbiri n'icayi, akajya kureba ko abana baryamye, agategura impuzu z'ejo, agakora nk'ibintu indwi. Umugabo agahora acunze ko iminota yuzura donko yagira ibyo yica. Akajya amushinja ko ari umunyamakosa kuko atavyurije, wewe arimo kureba televiziyo. Ahagurutse akamufasha byamutwara. Mumbarize uriko yatwuka. Mu rugo reka nkumaze, waba ukunda umuntu ukamuvunisha? Uzi ko dushaka ko akora kuri iyo ritme n'igihe afite inda y'amezi 9. No musaba damu baradukunda. Nyentekereza ko umugabo mu rukundo ntabwo habamo kwikunda. Ikindi mu rukundo ntabwo habaho kuvunisha mugenzi wawe. Mu rukundo harimo kubabarira. Ntabwo umuntu yagukorera ikosa ngo bivuga ngo kandi ngo no mwaka uheze ngo niko wabigenje, ngo no mu myaka 10 ishize ngo ibintu warabikoze. No, mu rukundo ntarimo kumwibutsa amakosa. Niba warababariwe, Imana itubabarira kangahe mu ndwe, ko itahora iducurira ibyo twakoze ngo dusubize muri kahise n'ibyo twononye. Niba Imana ikubabarira, wibuke ko Yesu yavuze ngo mubabarire abantu ibyaha byabo nkuko namwe mubabarirwa. Mu rukundo ni ikintu cy'ingenzi. Hanyuma nsorejeho, abagabo ntibanyumve nabi, abagabo ntibagira urukundo, kubera ko Bibiliya idusaba ico tudafite.
Bibiliya ntabwo ari kudusaba kuganduka kuko n'ubundi dukorera uko, ariko gukunda. Reka ngo akarorero, umugabo avuye i Bujumbura akajya mu Kayanza yicaranye n'umukobwa yambaye nabi, agerayo yamukunza. Nyene nuko bashaka sex kuri 70%. Nta nubwo biba byitwa urukundo, nuguhaza kwifuza kwiwe. Hanyuma ikindi, uzandebera ukuntu ibintu byinshi biri sansinike ku mugabo. Niwe bazanira kamba mbiri, niwe bashira amazi muri douche, niwe basasira, niwe bategurira ku meza, telefone nziza ni y'umugabo, imodoka nziza ni y'umugabo, amafaranga nayo umugabo, abana nabo umugabo. Iyo babaye beza, iyo babaye babi n'abanyina, iyo mu rugo batabyaye n'umugore utabyara, donc ibintu byose biri sansinike byiza, biri sansinike ku mugabo. Bene ibyo ntugire ngo birubaka. Biba ku bagabo bose bo kwisi yose canke usanga biba ngaha mu Burundi gusa? Mu Burundi naho sinzi ko ariko bimeze. Ngewe mfata ishusho y'umugabo ahanini w'umunyafrika. Hirya Afrika sinzi uko babaho, ariko ubona harimwo kwikunda gukabije kuruta guserva mugenzi wawe. Nagira ngo mbwira abagabo badukurikiye, niba dufata icitegerezo kuri Yesu Bibiliya avuga ngo ntiyaje gukorerwa, yaje gukorera abandi. Icyo si kimwe. Hanyuma icya kabiri, ubuyobozi bwa Yesu ntabwo bwari ubutegetsi, bwari yarakora bakamureberaho, yatanga akarorero keza. Yego. No kuvuga ngo abana bawe bagufatiraho akarorero bikurikije ibyo wowe ukora. Ubu muri generation izadukurikira, ndabizi neza ko ico gihe nta bakozi tuzaba tugitunga. Amategeko azaba ameze yenda nk'ay'Iburayi. Nutigisha abana bawe gukora hanyuma bakabona nawe ukora, utekereza ko bazafasha abagore babo? Hanyuma ikindi, niba udakina na mama wabo ngo ukundire mama wabo mu maso babibona, utekereza ko bazoramukanya nabo babana? Bazaba barabikuye heza? Ntaho utanga icyo atahawe. Rero ntekereza ko ni ikintu cy'ingenzi kugaragarisha ibyo dukora byose urukundo. Mane baho mugisha. Pasteur, bega ibi ntibyo babiva ku kutamenya kwabo ba papa ama responsibility bajejwe mu ngo zabo? Biva ku bintu byinshi. Icambere nukuba bataramwubatse neza kuva ari umwana, kuko ibivuze ubimenya munsi y'imyaka 5. Iyo urengeje imyaka 5 byinshi biba bitagaruka, kubera ko hagati y'umunsi umwe n'imyaka 3 umwana afata ibintu 70% bishasha. Iyo yafashe 70% rero bitari byiza, urumva produit fini zavamwe izabimeze gute? Ari mbica. Muri imyaka 3 kwira ku myaka 5 nibwo character yiforma. Iyo yiforomye igoramye kuko utari mu maboko meza, bizarangira birangiye nyene bigoramye, harimo kwikunda, harimo. Utekereza ko abantu benshi bagiye giturire cyangwa se biba itungo ry'igihugu biba byaragenze gute? Aba yarakuze wabajya ntahage, aba yarakuze yarabayeho ubuzima burimo inzara nyinshi, aba yarakuze abaye ubuzima, none iyo abibonye ashaka kubirira rimwe. Uzamureba agiye kwiyarurira kuri beef, apakira umusozi, isosi ikagenda imeneka ku birato, kubera ko afite ubwoba bw'ubuzima, ashaka kubyegeranya byose ngo bibibye. Ntiyitaye ku bandi bantu ibihumbi byinshi bamugose, kubera ko hari ahantu nyine hafite ikibazo. Kandi aho hantu washiramwe abagore 100 ntihahage, washiramwe imodoka 10 ntihahage, n'uwakwandikaho ibya Bujumbura byose ntiwuzura. Yesu wenyine uhuzuza. Iyo umuntu afite ico kibazo nico kiba carabaye, ni ikibazo cyo guhungabana kw'amaranga mutima. Imana yo mwijoro idutabare by'ukuri. Nkamwebwe muri abapapa, umukozi w'Imana, hariho uko mwakuze, hariho uko mwabayeho mu muryango iwanyu, hariho uko munsi mubayeho mu muryango iwawe. Nizera neza uko mwakuze ko atari ko ubuye amarangamutima mwari mufise siyo mutransmeta mu rugo rwanyu.
mwebwe mubikora gute agapasiti aho mu rugo rwawe kugira ngo by'ukuri urugo rwawe rw'Imana inezerere? Kimwe mu bintu abantu benshi banziho ni ukuvugisha ukuri, ariko mbabereye umunyakuri nkababwira uko urugo rwanjye rwatangiye byari bigoye kubera ko nabuze icyo gutanga kandi umugore mukunda, ndavuga mu buryo bw'amarangamutima. Ndibuka abana bigeze kubwira mama wabo ngo papa n'umupapa mwiza ngo ariko ntatwenga, ntiyigera aseka. Nta kintu nari nzi mu buzima kinejeje ku buryo natwenga gwikeza, nta na kimwe. Ariko aho mariye kumenya ko ari njyewe ufite ikibazo, ko communication iri hasi, nahuye n'ibikomere byinshi mu bwana, nagiye gushaka umukansara, nagiye gushaka Yesu kiza ibikomere, nemera ibyambayeho, nemera n'ico byantwaye, hanyuma menya ko nshobora kubona ibyiza bivuye mu kubaha Imana, hanyuma mbona ingurane zo kumusaraba, ubu nizo nsangiza abagize umuryango. Twenga biraruhura, guhobera abagize urugo biba bisawa, gusangira ku meza biba ari byiza, kuvuga ngo mbabarira ntaco bigutwara, kuvuga ngo urakoze ni ibintu byiza by'ingenzi, gusangira umutungo n'abagize urugo ni sawa, gukora fellowship mugasengera hamwe ntako bisa, ni ibintu byiza gusa biraryoshe. Yego, ariko ni ikintu cyo nzi kiri ukuri, nta utanga icyo atahawe. Ariko nanone inkuru nziza ngufitiye, ibyo utahawe n'ababyeyi, ibyo utahawe na societe, muri Kristo birahari. Amen. Ntabwo yaje kudukiza ibyaha gusa, adukiza n'umutima ukomeretse, hanyuma tugatanga ibyiza bivuye mu kubaha Imana. Haleluya. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Murakoze. Niyihe ntererano canke ndetse akajambo wobatekerera abapapa bariko barabakurikirana muri kano kanya kugira ngo nabo bave aho bari, nimba bari ahantu hatari heza bahave bagere ku rugero rw'Imana iyo ibifuza ko, canke n'abandi bari muri processus yo gutunganya neza urugo baje ku rwego Imana ibishimirako. Nagira ngo mbwire abagabo badukurikiye, urugo rwiza baragubaka cyangwa se bararukora. Ntabwo urugo rwiza usanga urugo ari rwiza, urugo rwiza bararukora, baragubaka. Iyo bavuze kubaka rero, bivuze ko hari uruhare rwanjye n'uruhare rwa madamu n'urw'abana mu kubaka urugo. Hanyuma nagira ngo mbwire abadukurikiye ko urugo rwiza rushoboka, birashoboka pe. Ikindi nagira ngo mbwire abagabo b'abarundi badukurikiye n'abanyamahanga, iyo umugabo yahindutse urugo rwose rurahinduka, kubera ko muri aka karere acatinyitse, acafite icubahiro nk'umugabo mu rugo, arashafata decision mu rugo. Iyo umugabo yahindutse rero ibintu byinshi birahinduka. Hanyuma mbonera kubabwira ko umuntu yubaka uko yubatse imbere muri we. Hari igihe ducira urubanza abadamu ngo n'abanyamujinya, ariko si twe tuba twawubateye. Nta gihe tubatera kuvuga nabi, bya bindi bagiye babika bigaturika nka bombe, hanyuma tukavuga ko batisoneye, batafite, kandi mu by'ukuri rimwe na rimwe nitwe twabiteye. Rero kugira ngo wubake bishoboke, banza ukosore uruhande rwawe, mugenzi wawe nawe akosora urwe, hanyuma muhurire hagati mwubaka urugo mwifuza. Hari ibinyoma byinshi tugenderaho, aho pastor akubwira ati urugo ni ijuru rito. Hagati niko wabisanzira, ugeze wasanze ari ijuru. Ni ijuru rikoregwa, ni ijuru badatoragura, ni ijuru. Urubyiruko rwacu rugira ikibazo giteye gutyo, aba yararebye filime y'impindi, akagira ngo urugo ni ugukina igihindi. No, urugo si ugukina igihindi, urashira amaboko hasi ugakora, hanyuma ibyo wifuza ukazabigeraho bivuye mu gukora kwawe. Murakoze cyane. Yego, ngira ngo riba ijuru rito iyo barikoreye. Yego. Umwami Yesu abahezagire, murakoze cyane. Nukuri turabakengurukiye cyane Yesu azabibahembere, mwakoze cyane. Nuko turarangije bakunzi ba televiziyo Heritage ikiganiro cacu, naho utaha kwa kabiri nk'aya mango. Imana yo mu ijuru nibaho umugisha mwinshi cyane.